Hoxe pola tarde tivo lugar na Praza de Riazón en Taboada a gala de fin de curso da Escola de Baile. Ao evento asistiu numeroso público e nel participaron, ademais da Escola de Baile de Taboada, outras escolas como a do municipio de Monterroso e a de Vila de Cruces.